Ngiyabonga kakhulu thina ke sikhulume ku statement esiphumisile namhlanje ukubana ibandla leCCC lakhuluma ukubana sisengeje ePalamende kwamalanga ke angama-10 14 days expire izolo ke mhla ka-25. So yikho ke sesihlala phansi simelele abanye bethu abaku leadership njengebandla leCCC, particularly i-Citizen National Assembly eyiyo ke i-organ yenhlanganiso eyenza ama-decision, iza reviewer lokulalela lokuconsult abantu kubana siyahamba njani siyaphambili. Siqeda khonokho sizazisa uZulu ngokubana siyangaphi siyaphambili njengenhlanganiso yeCCC. Uchabanga ukuthi nguye othele buye lePalamende lithini ngakho lokho? Hayi, abantu bonke bayakhuluma labakufisayo la manje eZimbabwe banengi kakhulu abathi bona bamele iCCC ikhokelwa ngabakuchamisa i-organize ama-decision kuthiwa i-Citizen National Assembly. Thina yithe siyimelayo njalo ke silalela ukubana inhlanganiso yethu ime njani ngenxa yokubana siyakwazi ukuthi iphathi le sayiqala njani njalo uyangapha ama-citizens ungabhodile izwe lonke bayakwazi ukukhokhela beCCC njalo bayakwazi lapho siyakhona njengenhlanganiso yeCCC. Ngiyabonga.